I poštovni ljudi, dobrodošli u još jednom moj video klip. U ovom klipu možda me nećete baš najbolje čuti, zato što zbog drugih uključenih u kući koji sad se odmaraju, ja moram malo tiše da pričam. Pa hajmo da krenemo, neka postoji stigla, ovo je inače otvaranje petoj broj 6 ili 7, nije bitno, stavit ću ja u naslov. Hajmo da počnemo sa ovim redom. Tako u prošlom videu smo dobili Mesija. Da li možemo i sada da ga dobijemo? Nadam se da možemo. I idemo. Prvi pek. Samba, Ambarto, Jazz, Varan, dobro, Bakason je dobar. Jedan skup form i Bentner. Jako dobar igrač. Ja mislim da on nije igra za Goldsburg. Ili od uvijek igra, ne znam. Može neka novija kartica. Idemo, ajmo da dobijemo do man of the match, odnosno motom igrača Karlsvela. Ojačan Karlsvela koji sad u tih 15 vredi negdje oko 10-15.000 može čak više, ok, kao se pretvorim umjesto on je bolje, ali mi se prilagao neki video malo pre, nije sada bitno, ajmo da gledaš. I ajmo da krenemo šta je ovo, dobro. Možemo sad isključiti nešto što smo dobili. Ja. Znači, prvi put da dobijem nekog dobrog futbolera i to Toni Krosa koji je trenutna cena, evo ovdje. Znači, 750.000 konci, znači čovječe, pogledajte kakav igrač, samo na base, gledajte sve, znači da nije novcima bilo 90. I to vidimo Žervinje, dobro, jedan skupni form, pa okej. Ali Toni Kroos, super. Ajmo još nekoliko pekova i to bi bilo to za danas. Širle, Kompany. Znači ko je to? Fernando, De Santis, Kompany i Širle. Golman, odbrana, vezni igrač i napadač. Znači, kad bi ja dobio to u jednom peku na 15.000 FIFA broj, ja bi se ubio. Znači, samo Širle da dobio moj jako skup broj između 6 do 15.000 konca. Opa, neka dobra cena, možda smo dobili nešto bolje. What the fuck is this? Znači, te vi ovo, 860.000, pa ja za taj novac ću kupit ću, odnosno, vidite ljudi, znači, Bale, ajde sad na lupom, da, Bale, koji mu je rating 87 na tebi 72, sljedeći pek, Miller, Sanchez, Casillas. Ovo mi samo nervirao. FIFA stavila da Miller vredi 2000, a Sanchez da vredi koji mi je manji rating pa 50.000. Znači, i dobro, to vidimo jednog od najboljih golmana, po mene najbolji Casillas, Iker Casillas. Idemo za još jedan pek i možda otvorimo još jedan, ne znam, nisam siguran. Ako dobijemo nešto dobro, to je bilo to. Ako dobijemo ništa, otvorit ćemo onako, još jedan. I... Ozar, ljudi, prezadovoljni sam. Tako da, znači, Azar, ljudi, to je bilo to što se tiče ogleda, vidim se vrlo. Ćao!